फ्रेंड्स जय जगन्नाथ मु प्रीतिरंजन आपण को फ्रेंड्स क्लब को स्वागत करुच्ची आशा करुच्ची आपण मैंने भलर थे मुझे भलर अच्छी मोर ये वीडियोटा जब आपन को भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलें। आज रविवार छुट्टी दिन आम टे हीराकुद जा बुलापाई से आपन को बहुत किसी वीडियो देखेबी बहुत छोट छोट स्पॉट देखेबी। तो आपड़ जदि एंजॉय करेंगे आपन जदि ये वीडियोटा भल लगे तो सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलें। चलतु जा से पहुँचिकी आपन को ये वीडियोटा देखेबी। बंधु फ्रेंड्स बर्तमान हीराकुद आसी पहुँची जाइचु बर्तमान पहुँची गलु बर्तमान आम चल चल जाऊँ कहीं आपन देखेबार अच्छी स्पॉट गुराक चली चली जावाक पड़ो आपन को स्पॉट देखा पड़ो आसतु जा देखा आसतु जा देखा हीराकुद आपन को स्पॉट सब देखेबी डैम भी देखेबी। गाड़ी भी एवं ना पलि था गाड़ी में किंतु लेट अच्छी गाड़ी पैसेंजर हेले जा नब उपर को तो चल चल गले भी आपन को भी स्पॉट गुरा देखे पारि बस 1.5-2 किलोमीटर हम मीनार को जावाक हेले तो आम से चल चल जाऊँ आपन को आम देखा देखो तो चली चली जाऊँ आपन को मु सब स्पॉट कटी कटी कर देखेबी तो आपन को निश्चय भल लगे। हीराकुद केभली दृश्य डैम भी भल लगे देखु मु बैक कैमेरा आपन को देखेबी सब जाक देखौची देखु फ्रेंड्स यहाँ तार गोटे पार्क टाइप रो देखु यहाँ हूँ डैम देखो ऊपर को आम जाऊे से डैम टा पचर से कैमेरा किसी आलाउ ना से आम ऊपर जाऊँ ऊपर लाइट हाउस रू आप डैम टा देखेबी सब स्पॉट आपको देखेबी तो आम से जाकि पहुँचिकी मुझे को वीडियो देखेबी आमको किस समय लगे पहुँचुची आम आसी पहुँची गलु हीराकुद मीनार तो आपन को लाइट हाउस भी देखेबी देखु केते बढ़िया हीराकुद मीनार केते सुंदर स्पॉट सब देखु केते बढ़िया देखु केते बढ़िया सीनरी देखु आपन को सब गोटी गोटी कर देखा देखु केते बढ़िया सीनरी देखु केते बढ़िया फूल गेंडू फूल सुंदर लगुच केते बढ़िया सीनरी हीराकुद मीनार पूरा बहुत सुंदर जब भी बुलिया को आसबे एंजॉय करेंगे पूरा बढ़िया जगह है। लाइट हाउस को आम जा सुंदर पूरा देखु सब स्पॉट पूरा एंजॉय करूँ देखु केते सुंदर ये पार्क पूरा भी देखु केते बढ़िया फूल होते कौन देखु बहुत सुंदर है मीनार केते बढ़िया पानी देखु ये दृश्य को पूरा एंजॉय करते देखु पूरा लास्ट पर्यंत देखु बढ़िया बढ़िया दृश्य आहरी अच्छी। तो लाइट हाउस को जीवा लाइट हाउस रे भी हम देखेबा केते सुंदर दृश्य देखु केते बढ़िया आज बहुत भी भीड़ अच्छी कारण जेहेतु रविवार स्कूल पिला भी बहुत पिकनिक आसछंती देखु बढ़िया
देखो गोटे गोटे केते भिड़ देखो सुंदर ये दृश्य देखो के बढ़िया दृश्य आम जा भीतर को ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ କେବେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଲେ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ ଯିଏ ତ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ହୀରାକୁଦ ମିନାର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଏଠି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିକି ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ लाइट हाउस ऊपर को जाऊँ देखो देखो केते बुली बुली जीवान पड़ुची देखो केते पाहाच पिकनिक लाइट हाउस देखो लाइट हाउस यहाँ देखु पूरा डैम पूरा ये देखा देखु ये पूरा डैम क्लीयर देखा जो देखु बहुत दूर से तो मोबाइल अलाउ नहीं लाइट हाउस ऊपर देखा आपन को देखु सुंदर दृश्य देखो सुंदर दृश्य देखो बढ़िया दृश्य देखो पूरा डैम पूरा देखो डैम पूरा ये बढ़िया दृश्य तो कौड़े आज से क्लीयर आसुनी बहुत ऊपर भी आम अच्छू ये डैम को मोबाइल अलाउ नहीं से ऊपर आप देखा हीराकुद डैम को देखो देखो हीराकुद डैम जानीपारे देखिले लाइट हाउस देखो देखिले तली गले आपन को आहुरी बहुत जिनस देखी लास्ट पर्यटन वीडियो शेष जगह देखु स्किप न करी सब बैक कैमेरा कर सब देखली लाइट हाउस चारि जगह बुलिया पड़ुच देखो पड़ुचे तले तले जाए आपको आहरी भल भल स्पट देखी अच्छी से वीडियो शेष देखु स्किप न करी तले जाए पहुँचिक आपको देखा देखु केते बढ़िया दृश्य ये हीराकुद मिनार देखु पूरा बढ़िया कि खराब बहुत जोर हो तो शीत दिन किसी असुविधा नहीं देखु पूरा दृश्य आपको देखा केते बढ़िया बढ़िया दृश्य देखु
କେତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରି ବରଂ ଦେଖାଉଛି ଆଉ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ଯେମିତି ଦୃଶ୍ୟକୁ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଏଇଟା ମୁଁ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ବି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦୃଶ୍ୟ ହେଇଛି। ପୁରା ତଳୁ ପୁରା ପଳେଇ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ସ୍ପଟ୍ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଆଜି ଅଛି, ଯେହେତୁ ରବିବାର ସ୍କୁଲ ପିଲା ବହୁତ ପିକନିକ୍ ଆସିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏଇ ହେଉଛି ଆମର ହୀରାକୁଦ ମିନାରର ଦୃଶ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ତଳକୁ ଗଲେ ତାର ଗାର୍ଡ଼େନଟା ଦେଖେଇବି, ଦେଖିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଝରଣା ଟାଇପ୍ର ପାଣି ଯାଉଛି। ତ ସେଠି ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ତଳେ ଗାର୍ଡ଼େନ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ବୁଲିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଭିଡ଼ିଓଟି ବି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ତଳକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇବି। ଯାଉଛି ତଳକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଛଣା ମସଲାଟେ ଖାଇବା, ବହୁତ ଭୋକ କଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇକି ଆମେ ତଳକୁ ଯିବା। ତଳକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ସବୁ ସ୍ପଟ୍ ଦେଖେଇବି ଗାର୍ଡ଼େନରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ହୀରାକୁଦର ପାର୍କ। ତ ଭିତରୁ ଯାଇ ଆମେ ଦେଖିବା ତାର କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାର୍କ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମର ପାର୍କ କେତେ ବଡ଼ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୟୂର ଲେଖାହେଇଛି, ମୟୂର ଘର ଏବଂ କଫି ଷ୍ଟଲ୍କୁ ରାସ୍ତା। ଆମେ ଦେଖିବା ଆଗରେ ମୟୂରକୁ ଅଛି, ମୟୂର ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୟୂର, ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଶେଷ ଯାକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ସ୍ପଟ୍ ଦେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୟାଲୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମୟୂର ତ ଦେଖିଲେ, ଦୁଇଟା ମୟୂର ଜମା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମୟୂର ତୁମେ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ମୟୂର, ଦୁଇଟା ମୟୂର, ଆଉ ଅଧିକା ନାହାନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ତଳ ଗାର୍ଡ଼େନକୁ। ସେଠି ବି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଅଛି, ସେଠି ବି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କିପ୍ ନକରି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପାର୍କ ହୀରାକୁଦର, କହିଥିଲି। ନେକ୍ସଟ ତଳକୁ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ମୟୂର ତ ଦେଖିଲେ, ଏ ହେଉଛି ତା'ର ହୀରାକୁଦର ପାର୍କ। ସବୁ ଛୁଆଙ୍କର କେମିତି ଖେଳ ଜିନିଷ, ଛୁଆମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ସେଠି ଦେଖିବା। ଆଉ କେଉଁ ସ୍ପଟ୍ ରହିଯାଇଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତା'ର ଗାର୍ଡ଼େନ, ହୀରାକୁଦର ବଢ଼ା ହେଇଛି ଫୁଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ହୀରାକୁଦ ଗାର୍ଡ଼େନ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଭରା ହେଇଛି। ତ ବହୁତ ଆଜି ଭିଡ଼ ଅଛି, ତ ବହୁତ ସମୟ ବି ବୁଲାବୁଲି ହେଇଗଲାଣି।
ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଗାର୍ଡେନ୍ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ମସ୍ତ ଗାର୍ଡେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କି ସୁନ୍ଦର ଗାର୍ଡେନ୍। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗାର୍ଡେନ୍ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ରୋପ୍ରେ କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି। ରୋପ୍ ତ ରୋପ୍ରେ ଯିବାକୁ ହେଲେ 70 ଟଙ୍କା ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଁ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ତ ବହୁତ ସମୟ ବୁଲାବୁଲି ହେଇଗଲା ଗାର୍ଡେନ୍ରେ। ବହୁତ ସମୟ ବୁଲାବୁଲି ହେଇଗଲା। ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଏତିକି ରଖିକି ଆମେ ରୁମ୍କୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଲାପ ଖାଲି ଲେଖାହେଇଛି ଗୋଲାପ ଉଦ୍ୟାନ ସ୍ଥଳୀ। କେବଳ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଏଠି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଗଛରେ ଗୋଲାପ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ତାର ଗାର୍ଡେନ୍ଟା। ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ସେ ଗାର୍ଡେନ୍। ତ ଏଇଠି ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓଟା ଲାଗିଲା। ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣଙ୍କ କତିକି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏତିକିରେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ରୁମ୍କୁ ଯିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ହୀରାକୁଦର ଦେଖେଇଲି। କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ, କିନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି ସାଙ୍ଗମାନେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।